waishilize dahu la matangazo la shabakati la internet ya isitinku ya hatu ya habari za Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rirejei hamade namna ra kusudia rionane sinanyi harma ranzi zongo za sane, lakin waka hitlafi humjua hele gari la kaubali ya Salim Hassan ikaunga toka Salim Hassan wedemera mhu wa hele jira la mahame nyuma msiru mzima mengoni mwa ye mateneur fondateur wa he parti CRC, yani wanunga jomba ka Salim Hassan ye mzima mengoni mwa wandu waluha au premier rang ya hema azalist du premier rang ya bolelo holi honga sina takriban ntihu sanu vanu ri nika eshwabaha ri nika ebahati ya he ye opposition na domjo wa Metro Ibrahim Ali Mzimba haruma ye sheni hatu na domjo wa Mohamed Jafar Abbas waonga zoka ya wa ilimi ngunuma e mateneur wa huwa he opposition lelo yabo holi honga si haruma campagne la rima ari tangulie wajau ripare mzima mengoni mwa madhamana wa ye pouvoir wajibau wajua uniseza hao fikra liyo de mana lelo ra kusudia hupara monsieur le maire Salim Hassan hawa siasa kampani saibula yengo ionoje handani akau ubitsa wakati mwingi umjo haho lelo numjukao lazima wanungu wajohuishilia ndongo zizi jola wana harmao mpango unu ngwamboje mwanama monsieur le maire. Shukran. Sana ninga mtekelezo wa Komor ni tekeleze shabakati ya internet ya nzima mwezi sitinku za communication ANC Mohamed Wahayri wa baraka maisha inshallah na stabilite ya daima harmayensi umujuhangu wa muhimu wa uja ndege fungu haruma omtsangu wa fikra obsedio Komor welewenro wafanya attention ujuma uchaguzi wa he rais kao le 14 janvier ngalenda uratsungwe rais he sharia shayumei shatushi rais kao si raisi wa Komor sawana emarais wabira na Komor lilo iwasuli haruma daraja ikao au niveau de la sous-région océanienne, au niveau international, wakabana sintinti shablu waziwa mengoni Komori ka waziwa mengoni mwazen sintinti lelo kawatsi mndu jo subuti badeka yemndu ya famingoni ya faubinguni kabasi mndu jo subuti yambe Komor nansi mtiti he qualité ya akli ya prudence ya diplomatie ya daraja ya maisha nezebio president azali yezimbuya jomwe hana mo yasi ya wasulishe Komor ya bodo bahanu kaunge bidio ena mkomoro ya kilahe rejei yabo ya tawe umnyanya ya baadhi ya wananyasi Mwenyezi Mungu ajua warejeza roho ya ukaya mndu asanze pouvoir hamvu hata mndu ayenge mwanadamu hata hajenge mwinyi no wana zalika tuna mbio za he family azali hende mbio ya he Komor abaye hamu yangu mon frère Nono Kardo Zarjiabo wanu washinda nao nanyi ngwambao namna azali ya rayone Komor side namna wakaulindia hauka umsudo wakati ngwambao ka ngapo linupabwa sha kabati fikira za faida
zilio harma inamna Rais Azali ya tukuza Komoro. Voilà, opposant ahayana nilime mbili ulime wa akli ya kaya yemru wenzakili ujuo kaya woi tena haki woi ngufanya ngo za stahiki shaholi hongami à l'opposition kairini nirenge ze fikira njema zae izisonsini nirenge zangu zihewe juyu nishangaze umma ntepentwiri hahone sokaya emruwai tsimbulo na ndongo zae ngabo ya opposition ya hatu ya lelo ibahatimbie Komori ya hundra kecha hundra na pamana wa siasa opposition walona ulime wa uraia na hiswa shauraia ya ukubali ya ukaya zinu azalafanyao inu bahati hatu sonsi pia inu aki ya hatu sonsi na rishukurie sha bekwazo njema na rizitemsanga nwetiki azali afanya ndongo hizo des hajala yo ya ukaya e opposition et nouvelle génération ya ho wana shi watu wana hatu besawara mbuwa ya ukaya ema opposant baadhi ya wando wa opposition parce que nganzozo ngozi nizudambwa ndonondo ema opposant rilo nao surtout au niveau hema candidat nous avons des candidats de l'opposition quand vous fikira zao na zisengele yao eza azali yani de lebundo la hensi kwasi na jini mahazali shangu watsengele yao zifikira za azali na maopposant ikawo hata hotso kane maslahi ya homme politique usoni ma homme politique ya mandai ou ya homme politique où j'adresse à un chef de l'État hotso humvumbua shangu vumbu msafada kasujwa isimu ya sumani Ouijao, oui, au lieu que Monsieur le Président Azali Assoumani, homme de l'opposition, Kaongo Mvumbuao, Naoma opposant au hatu, ça au moins on a un minimum il y a respect il y a république de la République. Yao Malaisie ya hondana na wandu wao au karibu ya Malaysia hazali ya akli na respect marhaba kujaporeshi azali mtu na sonambia ngurukuru au yavumwe enopoza yajua humsafada jao sinde maha sinde daraja impossible les obligé ya ou respecter pour son vumbua yamnikesheo yala Malaysia azali ya hunda harba msomo hunda harba famille ya hunda harba idéologie politique ya atu ukaharisomesa malezi ya dungana na binadamu marhaba narejei harma liswala la hezevoti ye opposition houlime wa Maître Ibrahim Ali Mzimba houlime wa Mohamed Jafar Abbas katoka hizo waome ngoni mwezi nkungwe za he opposition aba walo harma zenye chaguzi sida wanu ambao ngwa boikoteo walio harma zenye chaguzi donc wowo ngwa una harara ni armée kuka de la vimwe armée ike dans leur caserne wowo ngwa una harara ya uka ngabo tentative za fraude elekshora haza surewa sha wowo ngwa tukumukaya hamangwa nzo avamilwa sinda ibi harmo lemengu yendo harmo voti et daoula ya tsurenga ze dhamana ze toutes les dispositions za sécuriser ainsi
za usekurize makandida wao za oblige maraia wa respecter sharia hateke ye armée force de l'ordre wa rejei dans les casernes ani wo banshu mndu ambao kaya force de l'ordre wakeho ndani wabulie maraia wajiazarde medeba wandodo waremane watiane damu abo ahede zabira yabo jojire abo yotsi daula jojire abo yotsi daula ebonge wandu ambao zinu surtout vubula wandu weli abo kao wastahi swangalio wakati wakalaza do amana za daula zinu ibakanela ngajio bajakanela ngajio abaha we hanso ke langaji hamandi yo ubansu hamandu wo dojo tsonga zamba vote komati dada na bonga nzori fahamu wajau banga wandu kangwe ndo no pamaha wedata wa dharau uraia ni maturity ya Mkomoro hamamu Mkomoro mtu dada so là hula ujio mwanzo ndi kandida banga wana caution ujombe n'importe quoi mgazi jawe simndo sola ba jawe mdu lona image lona tare abo zebi ngabo zenjema shamgazi au moins dans sa tête c'est pas un carton vide c'est une tête ngabo wasilorengo wakomori mabanshu so wakomori ngoelewao izwanzao na tuangalia za wafahamishao yo opposition ya uka wasilauziwa udhulumiwa kandida ani bimana ize votisitiro mhono ani tentative za wizi za fraud kwa na usibana pasi wajo wana tena kwa tazitataza wanda wajo wana faiblesse za langage wa opposition utsina ndogoza hahe ya live caution ya haja ya tsubala projet huja ya tsona bantu borejei ibongia bo do tante ya hadaye Mkomoro do tante hadaye Mkomoro tongoza hiba tongoza alors que hena candidat kine madelegi wa hahe gendarmerie ngo yabo harma bureau de vote namtwangalia ze comportement za gendarme ngo wadunga woze consigne za ordre ikawo wokwa jurumi ya namna ya ukaya wotsoraria bayo armée mimi kama mina souvenir ikawo senata si je posais question wakati wa gouverneur shanga bi kuharuma bureau de vote wajamdu wa opposition yakanza sankade les caisses beni rirenga na tarzingara likesi sinambulwa shae mwanama uo sinawo mwanashi wangu shimeji wangu tena hanzingara eskuti manasika nasikuto siku hiyo hatuwezekana jao yana force sambeshi na gendarme tuna kanu na umfume gendarme mboka she sotile shari be abantu wewe ndo watu amdukagira mimi naomba ka hai muyaja almabilo de vote ya paswa kesi ya risena ya justice za jau ya justice ja mamru ujusolanda tuguna kalutsa mkana mfume ndio bano sizari bavano kasani kwa ordre hiyo yonu mkamto sendi sikoshe na meri kwa tu yabo mazoni hole sokaya ondradingo tiao omnyanya ni paniki ya hoka gendarmerie na mangalie nge gendarmerie ketaka force ketaka ya haja wanondo ambao kai force na kio tale kazerne ezaje jirindi nyabo ujoka hulwa namna wao sina mami che jore mana so per jore mana abo ukaya kana zebuda jokane sharia donc et ordre inu nous il harma constitution inde sharia nengesi inde force de l'ordre Orjo kaya nsianga mia
donc zino nazifute lazima à côté nazibalaye ya ukai gendarme ne keda les casernes ya matchui on kaunga boero nai ya matchui on ramona manai kwa mwanzo okomoro waremana wo hawa wo ngwambao hamaja farabas mamija farabas ngwabukaya hata naba haima kandida walio harme kursinu kwa tujua hata za liste electorale yewe nokaja tahendi harmaze kursu zinu abo watona confiance hao watona confiance hema electoral wao wakaja wasendi na tawasubuta na bokaya e force na lawe harma etere yotsi na ibi ile bana bokaya wananya sikao waji nikao daraja za autorité politique personnalité politique malheureusement ngwa manquer au respect au Comorien sinda ibiensi yene sa vote batina force ça c'est la quoi et force ya daula wanu abo mzee mengine mama doyen wa Faransa et moi Charles Pasqua en bas la démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de la nation. Bon non, regardez bien autre chose. La démocratie, on a droit une démocratie. N'arrive pas, n'arrive pas peser, n'arrive caricaturer, n'arrive faire. Non. Sinda ibi harumazen sika wako maruanu walo makanda wakaya waona msaja jahamanda wonu wanzo ujirise wajira mazen sizo. Donc, ancien ministre de l'Intérieur de la France, en bas la démocratie s'arrête. Démocratie, il y a une limite. Et quand on est voigné, et Girma est c'est démocratie. Donc, la démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de la nation. Mongabo, nawafahamu. Bakari na jarambo kaya garinga sarma voti mtati fenja ngazo mbaki harmaze wanu wamba boycott wamba wanja farabasi na Metro Ibrahima Simba na shanga ngabo wanu wamba boycott makomana wa huwa kisiasa Metro Ahmad Mahamudu Yusufu Muhammad bwana ngwamba ukakabati voti hata naba haba e processus injanziani kampanye ndao zimitingi zinjanziani lakini ngwamba ukakabati voti yo manque de maturité politique yo manque de civisme balifu wa siasa oraia abongo ambao se condition quasi réunies bali tibero hambiao ya ukaya wansi wa wajitayarisha hakika orumensi wanuandu kao wanzo wajura wanzo wajafishe hata na wandu wazoea ukaya banu ikakuja pa mabumbu kuja lapiza kuja paza marahoni kuja valawe kujurongoa hiyo marque de civisme bonge wandu manda risari wa Sweden mkomoro o darajo mahale mkomoro ne komoro ya wasili wandu manda hawabalaye komoro ya lelo grâce au président Azali mbunanze ya sanze ibabiyo omsango huo usautekeleziwa ni Azali ikao inshallah ces élections zilunga zilozabire khairi amani si au niveau de la CRC au niveau de la mouvance présidentielle awodo bahano sisi bajoka kwa zimbwana zahatusi wana shama kwa he mouvance présidentielle mabotu yajiriwa bahayinu kwa kartu jorongo wa iliri tujo jariji banyisa shao mkatewe reupiasonsi omkatere upihasonsi uivu emzengure ngo shononde yanyise shanga jo demande mzee tsine lideri watu banu hisamhundu banungiwa ma msamhundu d'avance ani amana wangu abo ngamjo hanyisa omkate yani banu parce que wo ngwamba opposition ngwamba okaya
nganyiwa shashi Minga na vose mitingi zanyu gizo na wanadamu wengi, lakini kwambao nganyiwa shasha ukema raia kwati wena nini kusono mweso wa mru mwenza ndrabo et démonstration de force zifanyishi hao harumayensi deja zahe mouvance présidentielle en faveur ya he makanta watu le gouverneur niveau d'enjoint mweli ngazija niveau ya he président démonstration de force kao harumaze karne za vira zokazajiri halafu ikiwa na damu walangu andua hadawa azali walangu hadawa Ibrahim Mzee walangu hadawa SRC walangu hadawa na warenge magari hao na tenisa hao na forces hao baremo ni jua ngwambao kawandwala pia wadu bala 10,000 personnes 6,000 personnes wala mahulu le langage riche le langage ya utsova adabu impolitesse ya raia mkomor politicien kombusubutia kao wandu wala pia mwamshidi bumzaganya mapesa kade namna hiyo mkomori nguhulwa ani yo makta respect komorien au kwa komori hiyo sikanzana mbeo kaya waranyasi wanu baba vandaka zabira bekwanga bo wandikao sawa kubali wanga wa kampani shena mraka ufikiru kama ngubalo kartola ndrabo ya reyema komorien ili zenjema rizihundao harume regime c'est acquis razi Paris harume face à face azaliste ya kao de Paris ke hakafikiru kangu jo ya mbemnyanya ya mbendrabo mkomoria kauhe kesi trop tard wa retire kesi trop tard wa retire candidature zao tujua sharema la heli afikiri basi jom kilishe yani abongo confirme yegwa nzima ngo ihontizo chilo kwa gwazima ngam confirme ya akili daraja ya akili ya mkomori ya waswili niveau ya akili mkomori ya waswili yelewao et différence baina ya makandida sita qui est le premier le deuxième le troisième kamina respect ya he makandida no sita minga mina respect shala kuli hali trop c'est trop dobimru joshinda lelo ya hauwe harmo makandida sita lelo nao ya renge mtiyo bala remplacer azali bon ya mremplacer he daraja ya umakinifu he daraja ya diplomasi he daraja ya akli he daraja ya kusojwao kueleza ya he daraja za projet de même doulone komorde mdu komorien ujoka usubuti yafunye macho yavurize ze faida hizo yazivurize yarenge mzima harmo watsanu na bazalinge na monge kandida donc yabo kabati deuxième tour mimi deuxième tour yo darja misimungu shabanu hena votiso ana sondage j'ai sondage c'est largement en tête sorenga tsena dara tsena wajau mkomorien sorenga mzima ujuma ze declaration zao umjibalio ujuma hotsostehi banoni kamdo shia wandu wa opposition kama vumba le président de la République pourquoi je le président Azali arriba le kama le président Azali arshila shewo wala mfari yao alors c'est le respect shampakawa vubuwe amabalukumani asumani ani emwenda mamandu wo depuis toujours subote kufanya confiance ya mteleza rumenti mnuso tukuza mananya bono
vanur sari waswidi haru madaraja ikao ngarindao le 14 janvier uwakomori onde wavoti batina baharara tsuka yotsi ngariomba Mungu ekomori sireje dingoni shai obahanu azali ya sulisha ya itsengeleze ili ritimizie mahamitsanu mahamitsanu inu ngarendao ra uonese waja huu makanda watu wanzuani no wanzuani yakana wajiprepare babo kesubidi rivoti katsamba anzuani mwali turato que nzuani tunati nzuani do tuka bien habe karne yabo nzuani hata le 14 jovira investiture president Azali hakansi wandisoji jihadisiza urongo wa kinzuani iliri hundali na candidat où je défendais les acquis ya président Azali usijue jeza komori nziani dingoni ukawana baha hata ihongo aminuka ya mahame ngejula wa haru matabu za mavare yenu makelela wa haru matabu za mavare anize tabu za mavare za heze hazira za tuhisa hauza twandisa ngo amini monsieur le maire ya ukaya ishwabaha kara isazali havotewa kuja 2030 wanzuani warengezi hao karina ukana susi za kufanya mabare tena paske kagasi haruma insi abaha rujanta fikiri namna indwa jina ikatsi mabare tena na mwenje na maji yani wanunga sarwa daraja za projet sha malheureusement mkomoro yovumwa projet abo fasila projet ndabo nakabansi nsienda o basina projet mashelo ambassadeur Chatuir aka ministre de l'aménagement il signe les projets, les plans, les projets, ça paraît. Harohara za Franziani, shaba za signature kazalawa, zembio kazalawa, riwasila bahainu, ya ministre Mzaoud, les projets izo sa Franziani, hata deja ngambisha ukaya wakaonde marché pale izo ya bahani wasuli mitsanudi. Wasangwa tulao. Shabala baha holionga sarma campagne yo difficile nsula wakati ya defender yabo na tsola za kweli kubona ngwazo yaoneze kweli yaoneze kweli yani dazila zifanyisha yaoneze zitendwa zila zifanyisha au ya amini ukaya uraha wa tutimizi uraha wa twandisa ngwa dofanywa na raminio ya kama de janvier pari ya pari tunalisao shonga au projet za nzuani za mwali Zambachini, Zilio en cours. Le pays est en chantier. Et Rutihat, Yabahani, Wasuli, Mbeni Honahunu Banku, Yopare Kawa Vumloka, Yopare Animeni. Mais moi, c'est pas Animeni, Hendi. Il faut l'Animeni. C'est Fanua Hamajia Yalami. E parendo yafanywa bahainu president Zalingu harazo mafisi na pale zamaji wafanywa pare yani pare voilà ebongea abo sisi kasina wakati wala tsoshindana na wandu hamanda wo wajoka linujua shobo kanono limvua na rolensi za maida rajai sha ce projet ça se finalisewa ngari njiao ziani naribo umwango waheze voti kabili sondage ngio namna je namna wewe uona kuangalia sondage par rapport ya he mabunjilio manene ala hau kuangalia sondage he namna Rais Azali yazingiziwa ne opposition namna yazingiziwa parce que kama bunjilio manene kuyatuka nayo mjuma Muhammad Ali Swalihi 2016 shakaja hunda wewe ze sondage yao ngabo enquête uzimeneo ni namna etable na échec électoral
esheki electorale namna ya kanti aba nwandu wazingiza azali wazingiza ye mouvance ngonukaya ibahati haku ikalanti za wakati da kandida mina president Bako almarhum Bakar Abdallah Noassa mimi sika candidat au gouverneur. Sika thème ne slogan le candidat de la jeunesse. Chama nzona hombo kaya et politique de la jeunesse azali etianziani. En faveur de la jeunesse. Et comme ya maudu. Ya huyanime. Ile vuhuo la jirma de jeunesse kado irenga. Partir da sport. A partir da sport. Ya sport. Komori wasudi harma terrain international ya sport. Juzi na lelo. Ki wasudi harma daraja kawa ya budget ya hensi ngeni kawa ye salakanti zenchida za uhima ili defende drapeau. Watsuka jouer Komori kwa Joao lelo harma jeunesse harma lemengu ini kada hubensi nansi amando iya ujat aba hainu nguba hogaba zentsinku harma daraja nguba hogaba zentsinku za hele bara la Afrika ini kada ini kete sanda hube Komori la fujo nambio kaya azalili n'est pas la hauteur we banshu wewe bansu watau welezam komorizo yaonao yatikubali ngombozi la zone tipia des juhudi za serikali na rais azali de mana isala kanti ya wasulibala ani ngwanzo usikonfirme yela mvuenya wetingo unya majaji burza jao batino kanga bo conception bo plan bo diplomatie bo moyen bo non la que tu jao yeche mashallah mkabala wa jeunesse angalau mkabala wa hele suala la he ma jeune diplômé sorti des grandes écoles du monde entier wasoma wa haja wanjihar ma projet shanga wale au chômage wengi soit wengi wale watimizi mvuni grâce à l'université ya azali wanumi nswele wa serikali maladi ngokaya armaze conseil des ministres aba azali yalona mo yalo harumwe yezi hokangwa ono haya oka olioka l'université de Comores hein quelle l'université Azali Assoumani ou l'université de Comores Azali Assoumani sha ismu ya Azali ngenzao harumwe université hiyo wajuwa hatu itarehi nano walo makandida waduka ni tarehi yetosho kaya de aeroport Said Ibrahim ila waikoni sindo waifanya ila wanduza la de akili de diplomatie ne statib sha le jina la hili baki bala voilà la fu swala hilo mwanzo lijarma débat Situlumu et université de Comores dans ce que université de Comores Azali Assoumani ka ulinjia harma umsomo na wakati unu bwana Salimu Hassani umsomo wa hari nuwatini ufubu ngadora fanye mezi mihili ya kamili wana kwa tusoma bashaba hanga si vacances sha umsumuzia ublokea problem ya hindi hale wandu wado mafundi wado dai mishahara ya hao waliono bafanisha avancement harmaze salaire za fonctionnaire wanu ba azali wajabarekeziwa mshahara ulekeziwa mara mbili harma yezi ya azali ani 2016 ujana lelo mishahara ya fonctionnaire ilekeziwa mara mbili yenjeziwa ye ze problemu aba hanga sibakionga zwashao harma hindi hakahale dona uka mafundi wakaudai mishahara yao izo za kusababisha se greve
e greve ya lelo inunda hii sika hadanzi la mtu kwa maana e greve aba ngionda ba Wanunga manque de communication il y a et ziatu. Faut dire l'oni aussi ici dans ziatu nous avons une faiblesse en matière de communication en face à Maraïa Muka waho dareka gagné dans l'opposition 24 sur 24 va qu'est série des communications des émissions ya huwa Komori ya udo jua zanongweka odo zifanyishi hao no Madame Idarusi Hamadi, la secrétaire générale du gouvernement, c'était la première fois qu'on a publié le livret des acquis des actions gouvernementales, des réalisations d'Azali et à Mwaha. Car Mwaha, voilà ce qu'on a fait. Ils sont les abattus sur un livret là. Alors c'est débat, c'est réunion, rideau somano honesta. Et opposant, et quand Jean Baptiste Jao, au cas ndaso jo mambo kaya uwe so baya hano inkeja fanya shia inu nguhano zinu donc je suis Wajaou Daniel secrétaire général du gouvernement docteur Daniel Bandar hatowa et livré isaidia shalom garanga umahauo waidarusi hataba hainuma bakaulawa livre nezi akizibiri zinji emkubona ngujwele wajoka kwa lingari lasinando zatu ngari nalifanyao babo resultat no katsambila même hato harume radio Komoro juzim shola jana bakafanywa ibilan ya mwaha heze réalisation mwaha kumureka shina tazila tswani bagaba tsikatano hambyo kaya en matière de réalisation ngari shukuri yao zinaweka do zafanyishia eza tufanyishia zirengwa ondwa zireprene harumwa yemanda yatsaninu tudemane kao ngari omba Mungu ya ukaya zevotinzibira hayi président Zali ya votewa Mahamid Saninu il a réalisé les grands projets et je baki nous arrivé candidat que notre sommes kiniché que ce projet puis en 5 ans dans le champ spanish nous arrivé candidat Zouani 2030 ikao Zouani karna ujua tu sisi wa Zouani na swanga zija na mwali ndombo kayangara wabule wa Zouani wasunguwe na nzori tsunguwe parce que il va de l'intérêt de la nation de l'intérêt de nous tous. Wagabo kana jwari bulie inamdoso moka olo kandida. Abudo bahanu mimi na zao na mbokaya. Wandu watao le kahari la serse. Kai sersenge jau serse irengwani ni belu irengwa di fatu irengwa jaro le quartier la question yokarite kahari nous n'avons pas un parti de la famille d'Azali quartier na parti ya belu. C'est pas une société personnelle. Nous partis, il y a Hima, il y a Jumlissa, il y a fait confiance à un homme d'État averti ou par Azali. Donc, et Kaya, c'est l'occasion de l'air, 6 millions d'échanges. À l'intérieur de la maison, Shaudotaka, Ariaba, Gassina, Nchiafatou, c'est le secrétaire général adjoint. J'étais parmi Yahawandu Kao Sikubali. Pourquoi la Kubali? C'était avec Emana Azali, c'est le Fariami. Shada Wayakaya, c'est effort, c'est dynamique. Et Mnejana Oyi.
ya zitanziani sur le terrain kabasi ni mwanao na de concours la ya kufanya za tournées la zone tipia ya hezi adhesion ili emaranya wajewende wajanzi harmaze woro za hezi lise electoral la hazin mozatumu ya kadobira dobira haifanyi ya SRC haifanyi ya mbaba fungulia kachafunga mbaba afanyilia Comores afanyilia Comores parce que recensement ya panchi ya 12 faida za pari hania kazina kaona msuje suje fait partie ya NC malgré boycott ya ukayondo atendewa d'inscrire voilà atendewa d'inscrire armas liste électorale voilà ya 37000 ya isaya ya njeza yani profiteni tekeleze message nous à l'endroit ya wana ma serse bayonga ni tabishao nionge ya bala raha kuja ni fanya upezo matso armo msomo ya harmo swale na luz na harmo question msomo bano fangalio kado fanya mazimira armo zimine wali NC ndazembiyo hata wanadonja harmo ma commerçant wa hindi na jau welibase empo norilibe omwezi norilibe onrohazi ebije mkuu ya hensi kaide ngedeli yawa armo ndwazo serikali voilà ndwazo serikali abanga lyo kaide mazinga ribao yo intelligence kumorika sina gashi impo ne douane yani ya des impôts shangabo sécurisation kabo sécurité ya hemba hindu ya he gestion kawo ifanywa harmai mashallah hala mwezanu walibao nabo hale wandodo harmai radio ka ngariba mwezi kadha wandojo trésor inyaka huilwa katika dosu muteja hija yo uransa atawandwa le katsalla livuli saranzi ya juja wala la nda ba hina mwezanu walibao NC ngeliba ngetomi sada ya he cotisation heze organisation internationale il y a problème il y a pas ma fondine grève d'abo politique ya ki wazambe syndicat et syndicat kwa sababu abodo banzo gabo politique ya ki CGT CGT des organismes syndicats ku ya Faransa ikao wao quel que soit les résultats zifanywa les actions zifanywa les ziza droite shawo tamsanga halafu nswelewa sindika ya fundi ngukao ngomna haki zao kao serikali wazikubaliwa wakubali barjoliba shawo hanza wemise serikali homdo mzima zitsofanywa haba ula fundi mkomori asomesewa na daula ya Komoro au hasomesewa na mapesa ya hensi hai shahar mwaye ye primaire owenji wasomesewa universite de daula mlungu somo haja utiananga wampeshe Komoro yatavase emwana asomesewa serikali yafebisewa hasibabu ya ukaya njaliwa basa hena mwezando alibao bon kaboze avancement on donne harma négociation sarma état de droit syndicat yazo respectewa chez syndicat tunazo kaya zelimitiza les actions za hao kajaba ki harom sharabani wanu syndicat wajau yojo saidia akili inika daula havance nambia suku syndicat paro to afikira wanika gouvernement au ni kama ministre au wewe shokaya ministre de l'enseignement haparwa les syndicats wafanya proposition kada shahara ya bahi misharangi liwao des avancements bahi ebagawa sikazana mboka ya bo lourde responsabilité ya he mafundi na bo mitsime ngonimo andikawo andujana mboka ya mafundi kwa sina haki harumaze resono mazao ze négociation shanga nzao wadotowa na uzingara
no zingara msomo ili evite ngo za ane blanche ya shakar son spia yote azali neze fo ngazifanywa baino wala ngazana boka ya politique ya CGT ya gauche ya opposition ilo Buhari harmwe sindika ilo Buhari harmwe sindika yewa ngema namso imana batsola wa ansima matsambaza sindika no wana zoni wa jo mshia wa demokrasi bano kama problem sina kaya sijo kuna na problemu rilongwa kijila ezi président Zalamo kana mruhabo mwezani ça c'est leur droit azalioka à la place ya hekote ya hewe sindika ya hekote sindika mwashau kusone maturité hiyo nge emana izondi e maturité ya he mwanadamu l'homme d'état azali iwasuli harma niveau ya daraja ikao itsoha marhaba uangalizi watukufu mridungao harma ye sitinku ya hatu ya habari za Komoro marhaba nyonsi pia mbawa za matangazo ikaunga mjoka urenga mpango maksusunu amade namna rahamba special election et zevoti ketubidi wafanyishe deuxième tour ketubidi wafanyishe deuxième tour ekan wambangwa amremao kwa Guanzima. Yabo kabati possibilité ya deuxième tour. Yam compte sur the effort zahatu ne jirma ya kandara ne jirma ne qualité. Ne qualité de l'union kakabati deuxième tour. Vis-à-vis ya makanda manojina kabati umso. Kabati possibilité ya deuxième tour. Voilà. Kabati possibilité ya de. Yo chance Mwenyezi Mungu yariba. Yo akili nzima nyora nzima Mwenyezi Mungu yakahiviriza Komori. Azaliha sonja yabo abezanya marenge yawo ya abilingo chukawona ngenditsen kwe nyora yonzima ngabo Mwenyezi Mungu haumuka yabo azali yade maana ikawa ze election vezifana pia wanandu wodo shangaya ikambeni azali amloka ahundu wakatoma madu benu titi benu ikaodo Kazazali alors que Madou était le financier de la République. Il y a Kahwenda candidat si ba vice-président si là-bas il y a Mzabou le ministre des finances ou entouré wane ni ma financier puis ou entouré wane chef de l'état ou entouré wane sha wa Komor wa Mbeni wa Mahame wakavoti sindawala wadingo juse janaza sindawala wadingo soma za hitima wajirema yoma électeur wanjiao souteniwa wavoti parce que dans leur tête wajua Komori sajua e faida ya voti yakande maisha yangu noana ahela usiku bonge kami obligé ni voti l'avenir ya hensi l'avenir ya hangu no wana yode maana ikao alhamdulillah ngarshukuri yao azalika ja paroshindwa mahame harma election azalika ja paroshindwa donc cette fois-ci acharnement ilio mbeni ni ya hao na azali ngo amini ya ukaya ya mahame ngejushinda wanunga bwa acharnement ya mbeni iloho mjini mbeni shati ya mbeni ukawa no mimi mbeni shatiri mbeni zabude mbeni alikarani mbeni washau ikao ngarijotore ya wana nyasi wa jamboka ya o maazaliste rahanasi jama kwa sa responsabilité shanga jotore ya chama zone hambia ukaya au niveau ya he omji wa mbeni l'opposition nationale wajijumlisa rango wakati ulawa Mamadou wajijumlisa ukaya leta ya la he opposition na libaki mbeni
L'État ya la opposition. L'État ya la opposition na litsoba kimbeni bahunu hona wanrikawo o kwa riabunduki wanuo kwa riajau wanuo kwa fanjau halafu wandu warenge le swala hilo walihansuka mbeni les fiefs de l'opposition saya wala wazifanyao ya wasino maelectori c'est majorité ya maelectori ngojongela oshao waruma za election ka élection sécurisée azali utotele harmu ya mahame élection sécurisée yani ngo confirme ka azali utotele ntina un candidat mumbeni au mahame wa harunzi présidentielle holiho ema cadre politique ya mbeni ya mahame ya mahame ni mbonku gasiwini c'est la matière grise il est là aux familles zahatu ndosha hatu ni familles zahatu wazazi hatu rangalia mijirone miji hatu unambie namna ijo hujata iparana ukayabo azali mushindwa hivi ana azali kana ushindwa mahame impossible mashallah impossible. Pourquoi? Parce que nginyi wangazija wananyasi ngabo kongwa risedi wasedi yao levu huo la opposition hata wanama wa regimu wasedi yao ilimbelisho bakiaruma levu huo linu mbenike bala au rajibi wao wadwazo kambeni shanga nyezi mbeninga nyezi mbeninga sina yezi nyezi sisi nachukuri yao c'est le ministre des Finances. Oui. Donc c'est le ministre de tous les Comoriens. C'est pas un député. Vraiment je nous hambio kaya eziabo ilio owa tsanganyiha walio nezedoma na rilonizo ne makadarulonizo reonana efia hazali ikasha tuirna likara ni namzabudu wa jilie fief ya mahamene banku tous les 15 jours bali wana nao shika ujisema tuangalia onugo juzi soka ndo ashasha ndo atsobana wandu washasha wandu watsobanu ndo ashasha tsobana wandu harmenti ya mahamene banku hena mzima yabo upezela handu upezela harmela handu halafa manzo nambiyewo wa Komori no wana ama yakamju mjombeni il a référence miongoni mwa les grandes agglomérations de la nation. C'est une grande ville politique. C'est pas un petit village. Et à Mahame, il y a une maturité politique. Et à Mahame change. Avec le ministre Kassim Lumumbeni. Hein? José Rimbe Hamwaja. Quand le député Kassim Lumumbeni, le longue Mnungu. Pourquoi? Parce que il y a Mahame ndio wini. Et bagabo mwanzo mbokaya gas tranquille. Ngani tranquille. Sha narisaidilwa babala le tayala he opposition zebali pia ngazoze hambeni ikembeni wa woche do wanduka wo kwa ria jeishi do wanduka wo yengazali yule namna zifanywa yule namna zifanyishi zifabriki wao namna hiyo zifabriki wao halafu wananyasi waheyezi tujohanza wasaidie wachau bemiji hao kwa sina jirma ya siasa ne statut yanikiwa mbeni kasi fief de l'opposition ne kambeni déstabiliser abo régime de déstabiliser. Je suis désolé de le dire. Parce que mina preuve. On a ses preuves pia. Mina preuve. Marhaba. Shanga nzao haina mji mzima. Haina mji mzima. Wa Hekomor Salima ikao wimilia yezi, wimilia azali na wadefendewa na mji kao washangiriwa wamenasewa ne opposition haraka warinike sutia. Chezi Jirombe ni singa rifalewa hela zofanya
mbeni ke mbeni chama zo hambo kaza election zinu zote sobira sawa na election zavira mana mbeni azali est toujours en première position. Et ça, quand il s'agit de boycott et tout ça, ils ont hanywa. Na hanywa nzima, yo jo boycotter bunji de la Russie, c'est lui. D'abord ça vous dit. Et pourquoi rendre ma faible? Hindi. Marhaba wa Komoro, marhaba uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya inamna mwadungao mpango utia ini haya ya hayo, lakini kabla rarija karifungu kabisa mpango hatu ngari mnikao Monsieur le maire Salim Hassan rimnike dakika nzima ya rongoze wa Komoro ujuma izora muzisa nizo ya jibuni shukurio ezandani dotsomba hela mkomoro elewe ya ukavoti inu farwi ikao enam kabana hidwa iziro hamara inya milokaye kavoti isho hidwa iziro okavo yombe ya msiru isho inya mashamsiru manda murainya yamba mitsi voti yeprevunga mone sokaya Faransa ikamru kajavwe kataliba za empo za komuni bahi emer yoshtachi era yaola sonima edaula wa mwavertise ya libe kajaliba omremembu da mwiso wa humvuria droit ya vote wakabala mfaransa yaso kala balabandamu utuvoti chilenyama wangabo amanzoni wonese ya ukaya ho mobilisation nationale ya ho Komoro le 14 janvier zenzia ze bureau de vote na zijaziwa amani zimiliwa amani mraju na tasi ende ya voti shamdwa sifanata 18h ireme ze voti zibalwa kamba kamenje ndaiho ani mwanda mamandu wo mngura ripwede shari wake washashi babo Komoro isa inge region ingoni na Mwenyezi Mungu hawasulisha Komoro haruma premiera ezenti nation yode point ndani haruma le swala hii yabili donc kabala wahe maraya mruyati la uze ya haukayangu ziyo Komoro itsendeleye ze valeurs de la république zibafuelwa sharia mshinzi shagamiziwa hasiba bukayena mvuyu za wana yena mvuyu za torea shangu boykote uwano ze voti au wanzu ya paswe kiesia mrati la uze parce que abodo bahanu efijite pays ya force de l'ordre ilio donc ena force de l'ordre ujoli uliwa hezema liza daula no yavukishe ya sécuriser Komoro et kazirenge avec faiblesse habulia wa chamfu marainya okawa uora ya mchamfu rainya ujamba kangu pasokesi rainya ujambo kaya nguboikote rainya ujambo kaya kamsuja hunu uora ya mchamfu vongabo force de l'ordre nganzo ihime harmonia chai sha surtout si maraia ikari one sokaya na wakatira nzori vota azali ngumetoa anteti abanga nzo rione sitsina oshao kanarikewo nji ya uzio wa chafu simpaka jeshi ilisaidie jeshi nalikaya hapo sha sisi mabadatu nzori wa gabili marhaba mwanama Salim Hassan marhaba nyoti pia mwastahimilia haudunga mpango mahususu wa heze uchaguzi edira ikalantiza ye mouvance présidentielle hamadi namna waili wa haja wa opposition waja warongo wa lelo Salim Hassan hakauja yafanya do andani yabo garjo linda wa bilitse na wa ye mouvance présidentielle NCS
yaje yambeza hahe tena ili wawizani ududungahe namna hiyo ya opposition warongowe ya serikali irongowe special election. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, shukran.